tapi acara ke Jerman sudah kok. Balayangan orang kanti di sinan jalan simpang tigo tidak kepasia pengirayan sukida tata kadai di sinan dalam makan perhentian de orang oto jurusan jalan ke Pekanbaru kampung buat di Bokian lo Lagi ada. Di panduan kitab Injil jadi. sama kasih akan dijali boleh kandung sana tak kulir kami capek tak pada yo janji